Naseljeno mesto Hetin nalazi se na samoj granici sa Rumunijom i ima duboku istoriju koja datira još iz 1462. godine. U ovom selu, pored kojeg prolazi reka Begej, možete vidjeti rimokatoličku crkvu, staru oko 150 godina. U dogledno vreme ovo mesto će dobiti i pravoslavnu crkvu, kao i neke sportske objekte. U svakom slučaju, vredi posetiti ovo mesto i upoznati se sa njegovim stanovnicima. Selo Međa, jedno od najstarijih naselja u Banatu, nekada zvano Pardanj, ima bogatu istoriju, a pre Prvog svjetskog rata pripadalo je Rumuniji, da bi kasnijim iseljavanjem nemačkog stanovništva kolonizovano i promenilo ime u Međa. Lep sportski ribnjak primamljiv je za ribolovce, dok za ostale turiste najveću pažnju privlači rodna kuća legendarnog glumca Johnnyja Weissmillera, poznatijeg kao Tarzan, koji je ranih godina početkom 20. veka otišao za Čikago. A kao potvrda ovoj priči, osim njegove kuće, govore i spomenici ove porodice koji se nalaze na starom katoličkom groblju. Dobrodošli u Među. Srpski Itebej najstarije je mesto u opštini Žitište i uskoro će proslaviti 8 vekova postojanja. Ovo selo bogate kulturne i istorijske tradicije ima i najstariju pravoslavnu crkvu u regionu, koja datira iz druge polovine 18. veka i koja je posvećena spaljivanju moštiju Svetog Save. U blizini pravoslavne nalazi se i rimokatolička crkva, kojoj se ukoso preko puta nalaze i ostaci jevrejske sinagoge. A lep i bogat park u centru sela, reka Begej, kompleks Mrkšićevih salaša, za sve turiste i avanturiste pružit će pun ugođaj i udobnost. Novi Itebej, na severoistoku opštine Žitište, naseljeno je pretežno mađarskim življem, a osnovano je 1786. godine. Velelepna reformatska crkva krasi ovo mesto, a datira iz polovine 19. veka. Odmah pored nje nalazi se i bista čuvenog Košut Lajoša, poznatog mađarskog revolucionara. Njima preko puta nalazi se seoski park, pa svi oni koji posete ovo selo, njegovu crkvu i ostale spomenike kulture mogu malo da odmore na nekoj od klupa ovog parka.